Mas tangi wis awan piye? Ngarit-ngarit. Kuduse wis bengok-bengok kae. Oh. Kamu wedhus. Cepet ngarit bisa dipani. Oh, Bu, ini garap masak. Ya, yang besok mesti membani wedhus narik. Tapi tidak apa-apa lah, wedhusku semangat ini. Ngacet ya, Bu. Yo, hati-hati Mas. Kalau ramu mem ngarite, Ruwe iki, paruh behoro. ya wis dilanjut lah. Yening tawang ana lintang cahayu. Tapi cahayune wis duwe bojo. Pripun, Pak? Ora kayu, kang diri kayu. Saking griya biasa juga nggo bojoku. Mam, laren sit madang nggih bojone wis gawa sega. Yo, Sit. Masih yo dhewe kerja keras, dhewe juga butuh istirahat. Yo. Yang. Ya. Niki rokoke, Mas. Loh, kira kok deke, Mam? Lah iya. Wah, kayak kiye. Mam. Senajan dhewek petani beras, tapi dhewek iki kudu bantu petani liyane, Mam. Lah ngapa sih? Lah kayak iki sing mari merugikan bangsa dan negara, termasuk kesejahteraan petani ya rokok kayak iki. Oh. Mas iki keprige. Rokokmu iki ora ana pita cukaine. Iki rokok ilegal, bodong. Halah, paling iki aman. Rokok ilegal marai lara lho, Mas. Ora Bu, rokok ilegal ora mari lara. Tur sehat nang kantong. Hehehe. Wis mayo madang disit bae. Yo, madang. Ya. Bapak kenal dengan bapak ini? Kenal, ini kan tanggane loriku loh, Pak. Anak apa sih, Pak? Ini mengonsumsi dan mengedarkan rokok ilegal. Ini akan kita amankan untuk dimintai keterangan. Walah, imam, kakek kane, Kak. Ini kan di penjara, Pak. Biarkan yang berurusan yang mengadili, Pak. Bapak pernah melihat barang itu, Pak? Enggak, Pak. Enggak ada. Akan, Pak. Beneran. Baik, Bapak ini akan kami bawa kepada pihak yang berwajib. Nanti kalau Bapak melihat barang serupa ini, boleh lapor ya, Pak? Siap, Komandan, laksanakan. Siap, saya lanjutkan tugas. Siap.